alam Rabbi Allah nakakulasa mas masirabati dipatrik wakanika tingri mati lakirabi ulah wakanya ulah wakan sawer penyapanya tenangnya upami tos di keluaran nembe Parano dalam pihak kurang kasadaya nulalinggi bager Bismillah ada di jalan Lukan bahan modifan risetkan mulus Rumah tangga hidup duaan Waladri Lawa apa lo kada urus Rame kena Sakirabaan atin Jadona sing kajang tinggi usai harti lomboding Sing jadi warga masyarakat Gelis kasih Anu asih alam miskin anunya atas sesama Hirup kentil jeung mandiri Rumah tangga Sing kapenak sareng kabagdaan Sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin Ayeuna mangga ngaradegnya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya lah. Nih, ulah makan sawer nya. Dipakarnya ieu mah ibu sareng apa artinya? Nyawerkeunana. Awur beasna di awur. Biasa di pengantin urus rahayu atasnya tuh ibu hajat pada keluarganya anu geleberan tuh mangga kunti majalengka mangga diawurkeun awur behna diawur awur behna diawur atas Neng, makannya mayun ka ditu nya. Mayun ka ditu. Ya, permen sareng artos panganten kenang eta ngawurkeun ka nya sadeudeuk hidup duaan. Mugi singkatkan panganten anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Yang permen sareng artos upami ganda kang tadi jabonana nih eusnya upami nikahkan berhormat tadi pasti jabona banyak rezekinya amin ya Allah ya rabbal alamin. Di etanya kumanya Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 belum untung sekali deh sampai berapa kali ya kemarin mas sampai 10 kali 1, 2, 3 Masya Allah masih belum beruntung Bismillahirrahmanirrahim awur tangganya ada dan tidak buat semoga rumah tangganya bahagia selamat amin 1, 2, 2,5 1, 2 kira-kira untung wali ayahnya 1, 2, 3 alhamdulillahirrahmanirrahim sing barokah sing alus gini sing lemes buah sing apik mangga aya antun sungkem ya sungkem mama